إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوبة الزتري أخونا أخت مؤمن تكون مع كمال مسلسل ترى ميد أرغم بعهد كالن اختيار كفا بكمالكي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها سيرة تابعت. نوبة الزتري أخونا أخت إكمناغ نمفلكي هند بنت أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. إكمناكي حسب نسبوغتون أراه النبي ماتوري بكمال. إكمناغ بفاكلونكي قريش وانهاغ نسبوغتون إم ماتي نسبوغ همني جنبا مخزوب وانهاغ بكله. نبي صلى الله عليه وسلم إسلام دين قوالهم إكمناغ آيلاغ ترين خاصكم آيلاغ بودون ترين ورق جينا ميهن نكي فرتم قلوغ نبي صلى الله عليه وسلم ورب العداوة تريبا إنما إكوس إكمناواني إسلام كان اختيار قربا. إكمناغ ما كملون نكي عاتكة بنت عامر ابن ربيعة باي رواية ربيعة ابن عبد المطلب كما واردون أسد. إكمناكي نبي صلى الله عليه وسلم مي تيماغ بكمل إكي جغتو إغتو إكمناغ بفاكلونغ فرابولون مي بودبيبينغ تريغا عبد الله زهيرة كيا دبيكلك من وداغنوا أي نبي صلى الله عليه وسلم مي بودداتا فلوغ دي داريكلون كمغاوي أي عاتكة بنت عبد المطلب دي داريكلون كمغا زهيرة عبد الله هيمني وداغنوا كمغاوي. نبي صلى الله عليه وسلم آيلي غتون إكي غتون غل وداغن فا بكمل إكمناغ شد إكمناغ فريكلون نكيس. نبي صلى الله عليه وسلم إكمنا كان بلغ تمك كوريغا إكمنا وني إتور كاوني فلك كرباف ألغون من إكمنا سيرة نظر هنغالاروغا إكمنا سيرة كي نبي صلى الله عليه وسلم أمبيم كمالون تيرين فاها كل تفاتو ماتيوري قرباني دبا فوا بكمل إكمنا مولي حياة بولكيوس إسلام دينتك إكمنا وداغم فوا قرباني إكمناغ فريكلونغ حياة ألغم نظر هنغاري كمغانس فريقن دني بماتوري قرباني. أم سلمة الله تعالى عنها كان بلاغن بيكلكي عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال ابن مخزوم القرشي رضي الله عنه. إكذا فانكي نبي صلى الله عليه وسلم أصاب بيكلونغ ترين إسلام دينا إما إس وداغن بيكلونغ ترين همين وداغن وبيكل باي تاريخ رواية توغا إغارواني إسلام وداغ بفلا كمغاوس تاريخ فتوغا ذكر كوريفا كم يكس نكتايا كي إكده فانكي ورق كوريغا إسلام دينا بوداغ بدي وداغ فوا ما ماتوري بيكله رضي الله عنه. نبي صلى الله عليه وسلم إكده فانك ما كمنا كي برا بنت عبد المطلب نبي صلى الله عليه وسلم برداتا فلوك داريكله أم سلمة كوريغا فريكلونك نبي صلى الله عليه وسلم إكمنا فريكونا آيلي قطنا أدي كاونيغ إكي قلنتو ترين سوربودا قلفاوا بيكالي قطوغا إكاليغ فانوس أدي إكاليغ فانوغ أمكملون أم سلمة الله تعالى عنها بس همني وداغنو إكاليغ فانو إها كوريغ إسلام وداغنروغا إكاليغ فانوغ أمكمنا أم سلمة الله عنها بس وني إكاليغ فانو أكو إسلام وداغن إسلامي تاريخ مكة مشرك تريغا فينيفاوا إمها وندغوتك دكتوراتك أنيات إدبيكلومني تحمل كراف إدمفري كمالومني إهوريها أنيا تحمل كرباف مكة مشرك فراتون إسلام دينغا كوري كولغا لبي وداغن جندوي ورب بودت أنياتك كن كوريغن نبي صلى الله عليه وسلم إبرغا تبي إسلامون دبي مشورة متين إم فرتما حبش كرين هجرة كربي جماعتو کے تیرےگاس එකමනාගේ ෆිරිකලුන් හිමිනි වඩා ගන්නවා. حبش كره كره هجرة فهوغا مكة مشركون
etanoga muslimun amankama ekuga alukonko dirula muddakamo khabar libi alun ambura makkayan emiho raddu kurumattaka etebar masekete kuremundiya egutun makkage mihun islam bejje kamak khabar fatura alun ambura habash karaga tibi muslimuge tereng etebbeku makkaya amburi rujua kuri migutun salama radhiyallahu ta'ala anhaya ekmanage firikalun alun emburi makkaya emburi wadage ruge khabaraki dogu khabarakkamuga vegendi anekkaves e undugula veena taklifga parabbodati veentake tahammul kurun jihi wadagen bekamale salamaya ekmanage firikalunake nobati izzati akhurna miveena kekulumuga miven tahammul kurun jihi wadagen mi aila gotuga ekmana makka golum gendeviru kurin dennai fadein ekmanage ailaki nabiyya sallallahu alaihi wasallama emme idikol aila taw terega himene aila banu umayya ga wahake ki algona waragina zikur qur'ane tarihu ges nabiyya sallallahu alaihi wasallama adawat tirumuge hadisa taw terega enbas emihunge terega bas islam wadage bebe kalun himeni wadagennevi adi bay mihun adawat tirikam faalu kurun fogas islam dina wede wadagennevi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mikawani fuluge hikmat taw terega was ilmorin faha kurafwe e adawat terikan mi fanduwe adawat terikama nafratu uwi gos Nabi sallallahu alaihi wasallam kawani gotun ekamana guli wada gatimes warabboda ekan diwegen diekamuka mag mi furtam hijre foga emburi makka wada gati den oti dewana hijra madina e kurebi hijra datrufulu mi datrufulu gas salama radhiyallahu ta'ala anha ge hijra ki ehenihin huriha ashabe kalunge hijra atafat hijra algol men qabul kuran nabiy sallallahu alaihi wasallam huriha ashabe kalumbes madina ek hijra makka do kura madina hijra badagati makka ge emihunge ahulunna emihunge gedora emihunge mudata do kura baf enames salama radhiyallahu ta'ala anha ekmana wadagen qurbani ki tafat qurbani algol men ekmana ge wahaka tafat mi eta baur filar takegga dekki kamuga veena mes e qurbani ki algon benda fura friham kurvene qurbani nun ewa algon benda dulakun galamukum bayan kurvene qurbani nun lobati izzati akhuna nabiy sallallahu alaihi wasallam madina hijra wadagatuma izna devun emme furatame hijra wadage bebe kalunga terega salamage firikalun abu salama radiyallahu anhu himeni wadaganwa ekale fan hijra wadagatumattaka azum kanaluba ekan nimmawa ekalek faanuk abikamana salama radhiyallahu ta'ala anhaya e debe dewafiri kalunge darikalun salama radhiyallahu anhu hippawagen mi aila ekko mi darikalun goyagen hijra wadagat muttaka tayyar kurefe mi hadisa khud salama radhiyallahu ta'ala anha riwa kurafwe tafatu tarihi riwayat toga siratu fettoga mi riwayen ekiyeki ibarat geggotu naqul kurefa ekmanage riwaya bara tafsil ko naqul kuraifa agun men khulasa ko danwalana ekmana vidalwani hijre wadagatu nabiy sallallahu alaihi wasallam iznade bihinduga em furtamana ekmanage firikalun abu salama radhiyallahu ta'ala anha hijre datur tayyar kuraba sawari tayyar kuraba ekmanage darikalun goyage me e sawari aruba datur tayyarwe makkay niktuba feshi hiduga timan kamanage ailage mihun as timan kamana hifetti emihun as mi abu salama ya mi idikol hada ekan korea nudem wegen zuwabuko emihun bonabondi tibage vishtuman as noba badele gesobun din doko kaaba fang din doko magufure dies aharmenge darifulu tiba yakko dukura aharmen neti ehindu ekmona vidaloi ehindu timange ailage mihun timan kamanaga ailage mihun timan kamana jahagenga ekmanaga uruga ekmanaga darikalun salama inne ehem darikalunna ekkon ekmana jahagen adi effoga ekmana jahagatuma ekoga e darikalun ekmanage mi ahulwerin gendiyama abu salamaga ailage mihun bonamundiyai timammenge sahib mihad manaki abu salamage arihun eba mihun emihun anghan darifulu jahagatima aharmen anghem kamanaga arihuga salamaga arihuga aharmenge darifulu nubahattaname kiyafa abu salamaga ailaga mihun as salamaga tun e darifulu salamaga ailaga mihun atun e darifulu jahagana masekuri komekas mide ailaga deterega
e darifuluge masalaga hifa debame hun dekola dama gos mi ararumuge terega talafulumuge terega higa mundiya mi migota gos tarikh fettoga naqul kurefa gotuga mi salama mi darikalunge ag ufurali kamuga dekola dama dama e darajan emihun ararumundiya mi abu salama mi huriha kame dukurafa ekalege fanuge darikalunna ekalege fanuge amikamana dukuravafa ekalege fanu hijure wadaganne ekalege fanu min ebbes kamaka mi hijuraga kurimatiga hurasala kame kamga nuhedi abu salama madina hijure wadagati ekamanaga ahulwarin ekamana hifattafi mi abu salamage ailage mihun salama e darikalun hifattafi miharu salama ewani ekamanaage darikalunna wahi kuraifa adi ekamanaage lobiya firikalunna wahi kuraifa ni hitamaga ekamana eng ahardoswande ekamana vidalu gaganaka eng ahardoswande timan kamana ekamaga hitama korabim komme duha eng ahardoswande komme duha makkaga rabbera nikumati man kamana ekanima ekani hitamaka roy allah subhanahu wa taala du'a dannawa hitamaga timan kamana eta duha weti kurim lobiya firikalun madina hijra wadagati hijraga ಆಯಿಲ ಎಕ್ಕೋ ದತುರು ಕೊರಬಟ್ಟಕ ಎಕಮನ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗೆನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಟ್ಟಕ ಕುರಿಂಬೆ ವಡಾಗೆಂ ಫಾ ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ತೆರೆ ಹಮ ಮದೀನಾಗ ಹಿಜ್ರಾ ಕುರ್ಬಾನಿಸ್ ಎಕಮನ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರ ಎ ನಮಸ್ ಎಕಮನಾಗ ಅಹುಲುಂ ಎಕಮ ಹುರಸ್ ಎಳಿ ಎ ಶೌಗುಗ ದರಿಫುಲಾ ಬದ್ದಲುಂಗ ಶೌಗುಗ ಲೋಬಿವಾ ಫಿರಿಕವನ ಬದ್ದಲುಂಗ ಶೌಗುಗ ಎಕಮನ ಹಿತಾಮಾಗ ಹಿದ್ದತಿ ಕಮುಗ ಎಂಗ್ ಅಹರ್ದು ಹೇದು ಕುರವಿ ಎ ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಮನಾಗ ದುಆ ಅಸ್ಸವಾ ವಡಿಗೆಂಬೆ ಎಕಮನ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಹೇವ ಜಜಾ ದೇವಮ ಎಕಲಾಂಗವನಿ ಇರಾದು ಕುರವಾಫ್ كيت قرآنك الله سبحانه وتعالى أنقى فدين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كترين الله سبحانه وتعالى جزاء دباك كشوري حساب وكي منبر النتي إكمنا بدالوي ميغتوغا هتاماغا هدتكمغا الله سبحانه وتعالى دوادن دومغا إكمنا هيدا كرم جندي إن أهروان كاريفا وانيكو إكمناغي آيلاغي ترين بيكالك ಬೊಡಬೇಬೇಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇಕಲಕ ಮಿ ಮಂಜರು ಫೆನಿ ವಡಾಗೆಂ ಅಸರು ಕುರಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಕುರಿಗ ಸೆ ಮಂಜರು ಫೆನೆ ಎ ನಮಸ್ ತಕುರಾರಕೊಂ ಎಕಮನಾಗ ಹಾಲತು ಎಮಿಹುನ್ನ ಫೆನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತಬಸಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕೊಂ ಹಿಸಾಬಕೊಂ ವದೆ ಎಕಮುಗ ವಾಹಗೆ ದೆಕ್ಕಿ ಆಯಿಲಾಯ ವಾಹಗೆ ದೆಕ್ಕ ಉಮ್ಮು ಸಲಮ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹಾ ಹಿಜುರೆ ವಡಾಗತುಮ ಅದಿ ಎಕಮನಾಗೆ ಫಿರಿಕರುನ್ನ ಅಬದ್ದಲು ಕುರ್ಮ ಅದಿ ಎಕಮನಾಗೆ ದರಿ ಎಕಮನಾ ಹವಾಲು ಕುರ್ಮ ವಾಹಗೆ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಎಮೆ ಫಹುಂ ekmana hijure wadagatuge izna emuhuna libigendi ekmana libigendi adi ekmanaage darikalun ekmana ya hawalu kurun en aharafok gaganaka en ardo fok salama allah taala anha ekmanaage darikalun salama ekmana lib wadagatumun wagutun ekmanaage fitnobiya firikalunge ariha hijure wadagatu battaka nikmu wadagenne hijure wadagatu battaka ekmana nikmu wadagennevi evves miheka ekoge enno ಆಮ್ಮುಕೊಂ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಮಲುಂ ದತುರು ಕುರವಮಕಿ ಮಿಗೊತ ಎಕನಿ ಮ್ಯಾಕಿನ ದತುರು ಕುರವಮಕಿ ವರನ್ ನಾದಿರ್ಕವ್ ಎಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಯಾತು ಕುರಿ ಕೊಳುಗ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಮಲುನ್ನ ಎಕನಿ ದತುರು ಕುರವ ಮನಾ ಕುರೈ ಫೆನ್ನೆ ಎಹೆಂ ವೀಮ ekamanaage darikalun gowagen madinaya hijure wadagat mattaka sawariga ekanima ekani ginikanya nikmu wadak madina makka dettiregawa daturaki eta duhega rastai ennames mi huriha bilurikama namankama reganuga kanu andiriya adi magmotin dimawadane namankamaka min ebbeskame ekamana allah subhanahu wa taala attaka mi kurabwan gastu kurafa hijure kan horehennedi adi ekamanaga lobiya firikalunna baddalu wadagatumu oy shawgaka ebbes horehen alikkama anui min ebbeskame ekamana allah subhanahu wa taala moga qurban wadagat mattaka islam deenuga haggo ekamanaga deenuga sabitu hunnawa e darikalun gowagen ekamanaga firikalun abu salama radhiyallahu taala anhu gariha nikmu wadagatuma tayyaru nikmu wadagen daturu kuram gos tan'im hisn tan'ima hame wadagen tan tan'ima ki makka ga rabberu ei makka ga rabberu tan'ima hame wadagen tanun ekamanaya baddaluwi makka ge mushrikunge terega eiru hunnevi bekalen mi bekalaka baddalu wadagen mi ekalega faanuge hippula ekamanaya meduga hamdardi veriwegen adi ezamanuges jahili zamanuges hunna aili guluntaka adirum istifat qabila guluntogas
mifadein kamen hinga diumaki bay bekadum ben fulu akamenno egotu ekamana vidalu timan kamana baddalu Uthman ibn Talha ibn Abi Talha kiya bekala baddalu wadagan suwal kurbi kontakat toti wadanna timan kamana denne nabiya sallallahu alaihi hijra timan kamana firikalu ariha madina den ekadek fan me suwal kurbani ere ekadek fan ki islam wadag hunde bekaleno fahun islam wadag suwal kurbani kaaka kuto ekanito den ekadek fan ekamana me dannawani ade ekanye timan kamana wadannawani den ekadek fan ekamana ekoga hijurage daturuga ekamana ehiteri wadaganno baare wadagen ekamana ekani doonu kurbi wadagen me kubaya hamaya kubage me geta fenna hisaba wadagen fa ekadek fan vidalu komani mi saharuga mi sarhadduge kamana firikalu mani etara wadannawas den emburu wadanne ummu salama vidalu timan nodeke me arabing terege eha maam matira khulaage givariye timan kamana taka jamal tiri kurabwa fe ekadek fan durab wadagannawe timan kamana jamalan ara wadagannawe e jamalan ara wadagannawa arugas timan kamana awran kame kashwedanet nembima durab wadagen timan kamana jamaluga sawara wadaga tima den timan ekadek fan wadagen timan jamaluga laganuga hippayagen wadagannawe adi faaba wadagannawe jamalu tirikurabwa fe den ekadek fan durab wadagannawe egotuga baran izzetteri karamatteri iffetteri bekale gotuga ekadek fan deke wadagen adi e ihsan terikan ummu salama radhiyallahu ta'ala anha faaha kurbi ekadek fanuga makwa matirikam gutere ekadek fan swahum wani islam wadagen fa islam deenuga ekadek fan swahum wani etbar khidmatteki kurba lobet izzetteri akhunna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arihen hijra wadagen ekadek ekamanage etan meta duhegge hitama emme furtamaana filagen dia ei mi hijraage datura foga ekamanaga lobiwa firikalunna ekuga madinaga baddaluwe ufawarikamuga hedu kurum gende adi mi gulumuge terega mi diriwolumu terega ekamanaga ituru tin darin libodage Abu Salama radiyallahu anha wa ardaha wa radiyallahu anhum tin darin ekamana libodage egmane kimhar ekamanaga dari kalunna dari dekamulun adaki ekko mi hataru befulu tibbe Nabiya sallallahu alaihi wasallam arihuga islam dinga khidmatuga ekamanaga firikalun Abu Salama radhiyallahu ta'ala lomu gende egotun badru hanguramaga hadisaga ekadek fan baari wadagenne adi uhud hanguramaga ekadek fan baari wadagin hanguramaga ekadek fan warabboda zakham wadagin ekadek fan ga appuluge zakhamuga base aluwa farwa kuromuga ummu salama eted duhe mande demihunne adi migotuga demihunnanikon Nabiya sallallahu alaihi wasallam ehin hangurame ekadek fan fonu bebi e mi zakhamu le manawe komme sarage fasehewma hangurame Nabiya sallallahu alaihi wasallam fonu wumon hangurame ge ekadek fan nasra kamya libodagin e names ekadek fan emburu wadagin ekadek fanuge appulu gawa mi zakham anekkaves le annam fashafi le oram fashafi din e foga ekadek fanu bes farwa kurum gendani ko bes e appulun le mana anuwe egotuga awe ekadek fanu shahiduwe duniya du kurefi anikka summu salmaya kurmativi wara hitamari hadisai ekamanaage lobiwa firikalun ekamana ebekalaka ekko ete bawar qurbani tek wadagen fa islam dinattaka ete bawar qurbani wadagen fawa ekamanaage lobiwa firikalun ekamanaage hataru daringe wafakalun duniya dukurawmaki ekamana kurmati warabbod hitame ennames Nabiya sallallahu alaihi wasallam arihun hitamatoga kantakkuranje ne hude ekamana wani daskurwa fa adi ekamanaage firikalun ekamanaen ekan daskodde fa kamuges bay riwayat toga waradun asya Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamanaage firikalunge maru hazir wagutuga etana khude ekadek fan hazir wadage adi ekadek fan attaka war mativeri he duaful ekadek fan kurabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekadek fan machak kashnamadu kurabi adi hitamatoga ketteri uma waradegum wa mativeri dua ekamanaage farapulun adi Abu Salama radhiyallahu ta'ala anha farapulun naqulwegum waradegum asar nobati zeteri akhunna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek faanunge macce kashnamaad kure kurindenne faden ede foga ummu salama ge hayapulun algum balala fikum garam ekamanaga hayapulwani warabbodu andirikam verif warabbodu hitame ge ekamana hunde names Allah subhanahu wa ta'ala ge russawma fussawun hodun ekalang hadratun darmaya sawaban edun ketterikama ekuga haya kure gendiyumuga oy kamaka hayata amede ekamana mayusu wade nugannawa hataru yatim kudinna ekuga ekamanaaya
kuriyan oy magu horas kuriyan oy mawga gadala mase kurum gendevi ebbe salega ummid ekamana kande nolaba ekamana ge fidikalun Abu Salama radhiyallahu ta'ala anhu awhar wadagatuma foga shahid wadagatuma foga ekamana ge kaawani fulan husheelwi waram matiri bebe egotun ekamana kaawani fulan awba kurufanu edi husheelu ehenna mes ekamana raddu kore qabul nukure e foga ekamana kaawani fulan edi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu husheelu Umar fanu husheelu ehenna se ekamana qabul nukure e kaawani fulan ekamana raddu kore ekamana feniwadagam fe neg ekamana ge fidikalun war wakin hiyo bekale Madinaga ekamana kaanu kuromattak migotu kamika hinga fawniko Nabi sallallahu alaihi wasallam ekamana kaanu fulan edi husheelubi effo ekamana ekan qabul kurave ekamana ga kaavenige me ranuge gotuga Aisha Allah ta'ala anha ga kaavenige rana ebbar rane ekadek fan debbikamuga waardun assawade ekadek fanuge ekamana ga kaavennen ashabe ekam terin jamaate be kiwada gam fawade ekamana kaavene koddevi ekamana ga darikalun kamuga waardun assawe ekamana kaanu ballagam fawani hijrain hatarwan ahuruge shawwal moge tere obadi izzatiri akhunna akhtu Abu Salama radhiyallahu ta'ala anha duniya dukore wagutuga e debe firikalunge tawalung deetire gawa loebba wafaatirikamge terein emi Salama radhiyallahu ta'ala anha me dannawani timammenna engife wani mihaku demafirin gotuga tibe marwajjikamuga wanama emme fahun emihoku iden ulun mihaka ekkukkan soruge ga diriule ehma timanna me hingashe wauduwa kaleg faana foga timam kaawani nukura adi timam marwajjikman timam foga kaleg faana kaawani nukura ekakon ekaka waudo ma hingashe erun suwarogega saharun demhon ekuga wane mi huriha duniyege mi huriha hadisa takegga aharwan devfri ekuwa ifaden makka islam kamuge weenuga ede kamalun ekuwa hame hemme habashkarage hijrage huriha taklife kan datur kuramuga devfri kalun ekuga hedu kurbi hijraga mi fulli huriya taklifa madina ga fulli huriya taklifa ekuga islam kamuge mi matir qurbani demfiri kamalu ekuga wi faden e lobiga duniyega diriwole ukhrawi hayatuga e lobiga suwarugega demi ekuga uma aharun demi waudo ma hingash ehnames Abu Salama radhiyallahu ta'ala anhu evre ma boda ekamana en heokan idi wada gannawa ekamana arihuga Abu Salama vidalu ekomwani timan kadega faana kamana kiyamanteriwana hiye ekamana kiyamanterikan vidalomum ekamana Abu Salama mi vidalwani idha mittu tazawwaji timan marwajjikamugawana kamana kaawani ballawa gannash effoga du'a kore Allahumma arzuq Salama ba'di rajulan khayran minni hadda bodka raskala ko timan kadega faana foga Salama timan kadega faana ma heo firiyaku devvande لا يحزنها ولا يؤذيها اكمنا ابس وركن هدت نكرا ادي كمنا ابس كالا اندغول نكرا تيمن كده فانا برما هو فريق كمنا دبان دكيا Abu Salama radhiyallahu ta'ala anhu dua kurbe keleg faanunge emme fahu gutkulo gas falamma mata idalu ekamana ekeleg faan awharom timam bunime man khayrun min Abi Salama kaagu hiye Abu Salama bere heo firihenaku mita huri kaawni kurma ekamanaage vistum fulakan nara Abu Salama bere heo besbekal ekamana kaawni kurwana befula embegen wonto muslim uterege hunnavi taqwawarikama deemwerikama emmera hunne bekan Abu Kurfana henno sekale ekamana ekaan plus qabul nukurabi muslim goteren den ma bekawlaki Abu Umar Gufan ekamana ekale faanu kaawnis qabul nukure ekamana ke feniwade nugannawa Abu Salama abure waki ekamana en heo bekale Abu Salama abure waki ekamana deke lobi fulwa ekamana en heo ede bekalen ekamana ek Madina mujtama kum feniwade nugannawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaawani fuluga mawduwa ki ekamana ge hiplon ara mawduwa nuge ekamana dekawade nugannawa e daraja makanat ekashigamba bekabel ekale ekamana ek Sahih Muslim ga Salama ga farapun riwayat waridun asawe ekamana vidalu ekama ma min muslimin tusibuhu musibatun evs muslimaka musibate kurimati wahinduga fayaqul mifadin du'aku fikamuga wanawa Qur'anu Allah ta'ala amur qurafadin fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anu ga musibatu halatu ga kiyuma amur qurafe bas mi gote mi du'a kiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mifadin kiya yafahuga mifadin du'aku fikamuga wanam Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha hadda bodka raskala koy Yanaage musibatuga mela dharma ya sawab devvande adi evre ma heo gote mela ettaka member ko devvande mi du'a koffi kamuga wanama illa akhlafa Allah lahu khayran minha Allah subhanahu wa ta'ala e muslimakan e mu'minakan
e musibata bure heo kamen nudwa ekalang dunu kurban duniya ga vis nuda khore hayatu gas qalat ekmana idale falamma mata abu salama duniya do kurum qultu ayyul muslimina khairun min abi salama timan hitangriye abu salama bure heo den kaakwe hunnani timannen allah subhanahu wa taala devwane أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آيلا إن إكون إم فرتما أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرة وداعين جيكولا كي تيمان كمنا جيكولا إكمنا داريكالونا إكمنا فيريكالونا إكو مدينة هجرة وداعين دهما مولي آيلا إن إكو وداعين فرتما جيكولا كي تيمان كمنا جيكولا إنما شدالي ثم إني قلتها أبو سلمة الله تعالى عنه دنيا دوكرا من تيمان كمنا إدعاء إغتوغا كوربيم إنما سكوربيم إكم تيمان كمنا هيبلغ راودن كاكو هي أبو سلمة برواكين هيو بيكالكو هوري تيمان كمنايا دمدالك فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق الله سبحانه وتعالى تيمان كمنايا أبو سلمة يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريكا لغتوغا دبيه بدالو أرسل إلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بلتعه يخطبني له إكمنا بدالو تيمان كاليك فان أريها نبي صلى الله عليه وسلم حاض ابن أبي بلتع فنبي تمن كمنا كان فل هشلوم إذن إكمنا بيشتم فلو تونو كمجة هيك ميس إكمنا وربنا إكمنا حالة بيان كود دبي مي إكمنا هوري حالة كي كباكم إكمنا عمر فلاي أدي إكمنا دارين تبي كما أدي إكمنا كي وربنا غير التركن هوري بيكملك باتي إكم بس إكمنا فاه كورب إمام أحمد روايته قاسوي سلمة الله تعالى عنها من كلمة دسكور بي أبو سلمة غاريهم كم كمان بيدالوي تمن كمان غاريهم إدو أبو سلمة وداعت النبي صلى الله عليه وسلم أريهم وداعم فبيدالوي فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به ندالوي تمنى نبي صلى الله عليه وسلم أريهم ميد بسفرتك دسكور في مي إيج سوبن تمن كذا فان وربنا وفاكوري بسفرتك إما مصيبات حالتك كيوم دسكور بدعاء كي أبو سلمة نبي صلى الله عليه وسلم أريهم دسكور بكلمة كمغا سلمة يدالون إكمنا فيريكالون فرابون دسكور كلمة كيغوتوك فيريكالون مي كلمة دسكور أفني نبي صلى الله عليه وسلم أريهم كلمة إكمنا يدالو دب يدالو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي إفهو كرين دنيفدين دعاء كليك فانم سلمة دسكود يدال فلما توفي أبو سلمة فاسترجعت أبو سلمة دنيا دوكرو من تمن كمانا استرجاع كرب يجمانك تمن كنا بدالو بإنا لله وإنا إليه راجعون دي فوق تمن كمانا دعاء دنيب نبي صلى الله عليه وسلم إكمانا كان فلان إدي وداعين هشة ألبوم إكليك فانو أريهوغا إكمانا حالة بيان كربا إكمانا بدنواني قلت يا رسول الله مالي ألا يكون بك رغبة تمن كمنا كليك فانا كاون كورما نورهم يبسوبنت معنى تمن كمنا بينوا كاون فلكيتي إيه نمس ولكني امرأة في غيرة شديدة إيه كم تمن كمنا كي ورا غيرة هنا بيكمل إجمانا كي إكمنا مهار وداعر نواني إكني أبي كمل غوتوغنو إت باور أمي كملون تبّي نبى جيكولك وداعر نواروغا ني غيرة كسوبون إكليك فانا وندقو فلو دانة تيدالوي فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به إهم من غيرتك ترى تبان كمان أعلم هي غيرة تريكم وارجوت كم سوون إهم أمي مكبرنا يقولون جهنم ما غيرتك سوون كليك فانا تبان كمان أعلم فراب بلون وندقو فلو به تبان كمان الله سبحانه وتعالى كوفاي فنو فانتي عذاب فنو فانتي تبان كمان عبير فلو جمدا جنبه أي نبي صلى الله عليه وسلم دو كرم أي وربنا فافين هم كمان එකමගේ බිරුවේතික එකමගේ නුරක්කාතිරිකම ඒ මස්ූලියතු වරබ්බන ඉහ්සාස් කරන එකමනාගේ තබියතුක ෆිතුරුතුක වාකම ගීරත්තිරිකමකි දෙන් එකමනා මිදන්නවනි වඅන ඉම්රාතුන් قد دخلت في السن තිමන් කමනාකි මිහාර උමරුන් දොෂියෆා වේකමලකි එකමනා ගාගනක 30 ආහාර 40 ආහාර ගාක්කුරා කමගාව එකදෙක ෆාන කානේ බල්ලාගිරු وأنا ذات عيال تمن كمناගේ اتبار دارين بتبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك كما ناتي بدال غيرة تركن الله سبحانه وتعالى كما ناق فرابون جندا فانت معنى كي كذا فان دعاء كربي غيرة تركن ليكو دبات جندا أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك كما ناق أمور فلا به كنت بدال بس فلا ما دعا بدال وانغتي
timan kawle faana kis hama tikan jifa ambi mane timan kawle faana umur fulos wani kamana umur fulos doshif hama timan kamana kis wakis wan be fulan nune hama kamana kis umurun doswan fashafuri be kambale faden timan kawle faana umur fulos wani kamana umur fulos doshif effo vidal hadis kore wa amma ma dhakartu min al iyal kamana ge darid ni daringa wahake dengo jawabaki kama ekale faana vidal bas fulaki fa inma iyaluki iyali kamana ge beefulunnaki kamanaage dardarikalonnaki timankale faangas darinne timankale faans darikalonnege manek kamanaage darin timankale faanu daringoto timankale faanu badahatta hushi em nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamana kaanu ballawagati algon menge miha hisaw nazar hingalima e kaanu floge hekme warrangala safugen gossa ei islam deenattaka qurban wadagen matwari anghem bekambalege hitama ekale faanu filla devu adi yatim hatar kudin ekudinge kafalata ekudin bala belehettuma ekale faana hawalo wadagatun e hataru darikalun hataru beefulun bodfulu fawani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge gekuluga ekale faana taribetli wadagen mammate bebe kalun gotuga abu salama radhiyallahu ta'ala anha ekale faana abu salama radhiyallahu ta'ala anhu ekale faana ge fahuga allah subhanahu wa ta'ala wani ekale faana ge aila himayat korakkatir kodibab ekale faana ge beefulun wani nabiy sallallahu alaihi wasallam gekuluga tarbiya tumuge kankan allah subhanahu wa ta'ala wani tartib kurwa ei allah mawga qurban wadagen evves mihegge darmaya sawab evves mihege daraja allah subhanahu wa ta'ala nikamati dan nukurwanekan ekalange ekamuge darmaya sawab duniyega sukhre wa hayatu debbanekan algumna mi hadisatu engejje em nabiy sallallahu alaihi wasallam qurbani qabul kurbi ege badal ekamana devvi adu abu salama yabes ege badal ekalek fan devvi ekalek fan dardari karona hawalu wadaage dardari karum bala bod kurbi adi ekamana ge hitamata filla devvi adi hama ya ekuga kurindenne ifade makka mushrikun tereng banu umayyage mi ailage terega huri nabiy sallallahu alaihi wasallam huri adawat terikam mi kaawani fulugo so warabboda kudave islam deena evi hun kaawani gotun kaarevegen die kamekkam gavegen die me hisabun algon meedu fidaawr kurkollani irad kore madama hama ummu salamaage siratuga baaki hori waake takaga awun baddalu kollani ekamanaga waak fuluda algon digwegen die ekamanaage hayapula kiyam hagigatugas waram matveri qurbaning istandi nattaka wadagam fawa ketteri kiyamanteri salih taqwawari alwari zahid bekamale ummul mu'minina ummu salama radhiyallahu ta'ala anha سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.